Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita harigapan siganu pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta mertonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senaguri atas. Puji-pujian apa terima kasih ma isombakon ur nami hubangu. Bani panorang sogoton puohan nami ibagas malas nyuhur. Aima halani panghidupimu apa panramotionmu banami. Bapa, bana siyo dipukah kanami perguluhan nami bani panurang sogut nerion. Patugukam ur apa pikiran nai marhite hatamu. Ase gok ibagas puji-pujian hanami seganjang nerion. Bani nama kurcahon horja nami sikanu pari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siyam marianan bani panorang sogot nerion nabu isisehan nami. Marhitehon ni channel YouTube pon. Rigapan sigano pari bata sadarion Senin tanggal 30 Mei 2022. Aima tersurat bani buku Esra bindu tulu ayat 10 sada nama katahon sonon. Jadi mandoding masih dia marsi balos-balosan memuji apa makatahon terima kasih hubani Jehovah. Ai pardiar layak do ia. Anja harus sadokah ni do idop ni hurni mengidah Israel. Jadi ipagugoh bangsa ai masorani laho memuji-muji Jehovah. Halanya dok itibalhon batu onjolan ni rumah ni Jehovah ai. Kita ganuban Bapak inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Sada pahara na patutapkon ur apa pikiran ta aima. Anggujuk pah ibagas parguluhan ta. Nadok mago jupah kita use. Nadok moru mulak use songon na somal. Janah nadok maseda bui use jengis. Sonai mana hidup pak koni bangsa Israel bani panorang ijia. Dekosi 70 tahun bangsa ai terbuang ku Babel. Langadong be pangarapan bani sidea. Lahu luar hunjai pun parjabolonan ya buangan Babel. Janah lamboy ibayangkon sidea. Bahasa sadia pani panorang. Jongjong mause rumah ni nebata na i Jerusalem ai maase bani panorang ni Nabi Esra deposi ipatibal mabatu onjolan di rumah panumbahan ai ididah bangsa ai matongon rumah na sunin jenges ni yanan perjumpahan ni bangsa ai pakon na ibata ai mambahin luar ma puji-pujian marsi balos-balosan ma bangsa ai halani megah ni hurni sidea nalang mungkin ini hurni sidea tapi sadari ai sanggana ipatibal batu onjolan di rumah panumbahan ai malas tumang urni sidea halani ini dah sidea matongon rumah panumbahan na jenges ai songon rumah panumbahan sanggah lape terbuang bangsa ai hu Babel. Ai maase Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonai manuan homani hita ibagas guluh ta sigano pari. Ningondo pujion ta nebata ibagas parguluhan ta sigano pari. Maningondo riap kita. Maningondo haganupan hita memuji pasangapkon nebata. Halaniaha na parlobe sahali maningon do hapeni ipuji hita na ibata halani do maididah kita sonahan ibata pabayuhon parguluhanta sonahan ibata manobus kita humbani parjabolonan ni dosa namin dumamate hita halani dosata tapi ibagas anak ni Tuhan Yesus Kristus na doma
gabi galangan, bahen tubus ni dosata, gabi mangguluh mahita. Ay maase ibagas panorang sogoton, maningondo puji-pujian, na luar humbani pamanganta, bani ganupan, diar layak ni naibata, marhite anak ni Tuhan Yesus Kristus, nadop manobus kita, humbani parcabolonan dosa. Napaduahon bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Alasan bata ase tongtong mamuji pasangapkon na bata. Lambay hapeni pitah rumah panumbahan na i Jerusalem ay napatut ihamegahkon uhurta. Lang hapeni halani jenges gereja iyananta merminggu atap hugareja. Tapi akulat taon ondo nagabe rumah ni nebata natang si pasingan ay maase maningon do tongtong igalangkon hita ibahen hita jana yondoskon hita akulat taon gabe galangan namang guluh bani nebata bahen puji-pujian bani nebata maningon luar do hatari makasihon marhitehon ni horjata marhitehon ni persahapta marhitehon ni buah-buah ni pikiranta tandani nadop gabe rumah ni nebata tongon akulat taon halani aha halani sunin matongon diar layak ni nebata apa rosi sadokah ni dokah ni do idop ni uhur ni halani ai tongtong mahita ibagas borsih ni uhur ibagas turuh ni uhur laho manggalangkon gulu taon gabe galangan puji-pujian na hinarosuhkon ni nebata. Amen. Martongko mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Nadoma patalarhon der layakmu. Apa idop ni hurmu nasonin bagal ni. Sirsirham Tuhan pabayuhon parguluhanan. Janah lampidah pabayuhon tapi pasirsirhon. Goluh si magira. Nagabe panotak ban nami. Aset tongtong. Ipuji ipasangap hanami ham. Bani ganuk pargul meton guluh nami. Ase. Bani panorang sogoton pe. Ondos maguluh nami bagas tanganmu. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persoalan itu ni napasing ma. Nama kasomay na siyam haganupan. Amen. Shalom.